Welcome to the AIM Sisters channel. Hey Mali, iyalo mwane netitano ochiko chalo chile. Atu ino tukamakite mwane netitano. Owala kutya ni Monica shitopo pingano esapati toka mulyo esapati ali tameke mitano shitango shalo nyingine otunene kuyapula ochipango chitine ochipango chesiku lyevululuko. Shulilamo inandipula upya vaneke vibe dhanje nene titano le mama kito. Hello, penduka momemhozi domopikitho gokukuthwa freedom. Ngandi kongere kama sabati ninge mosanda hanga ashindahala. Ashikita ndiye sele modhorongo ngai. Kaishinga shakwane sapati hakala ya mangwa. Sorry nga. Kaishinga Monica. Mala Monica ngongkwane sapati otopo pinginyano ngano kulikungwe mweneka ombepo yunya ikambadhala kukuthako keitalo lya chili. Ino vine sapati lya Kalunga ngwe ino gumuka kwe mpadhidho yekulyo. Ochili njiko uichi osonda haka ishe siku lye sapati lya Kalunga. Okuza kuunona yetu otwali hatunyanyukilwa okukupeya pule sapati pamwe. Ochikete ya Mungu Monica walunduluka chinene. Shulilamo. Ehororo ono pulonitato katono katatu. Ano dhimbulukwa shoka walongwa no echuva. Ino cheethapo ngwe twidhedhulula. Ngino etonata otandiya kungwe onga omufuthi. Ethimbo njoka ngwe ino tegelela nje. Ehororo ono pulonitato katono katinongo no katihamano. Ano shasho nunje nonshona ngwe kushontalala ngwe kushompyu otandi kusiyamo mokana kanje. Kale komauvitho goye pungwe mwene. Kwetike kuchepuko lili peni shikuno matisi go paife. Uwete kukala tozala wafa kulupe nokuya kongereke sapati kehe otashikuponsa mani. Uthike mpono nde kunapanga nando kumote kuningo machenjo. Aye nga ndavulwako okukala ndalambala mongereka. Ondalo mmati. Omwota uvukwike. Okuchichi kucho ndinghole anditedhulula nale. Kandiwete noho kuya autano ya kwetu chilionjo kochipala cha Kalunga. Kalungita tondonje shashi ndalu uwana wanje ngaye mwene. Yakopo ono pulonhino katono katine. Ahondeli ne. Inamutseyana ni kutya okukala kuume kuuyuni oko kutonda Kalunga. Ngoka ningi kuume kuuyuni oyo kutonda Kalunga Monica. Ito vulu okukala uhole iinima yuuyuni ngwe natango uhole Kalunga ishi ochita. Ongo itali ya chili otuna okuitopolako kuuyuni thiluthilu. Andikala nokukugalikana kahewa kange. Tala huya Mali, umweyo customer. Hey mwana, otomonika nawa ngini ndahaluka shinde kumona. Ochili ngini? Se, edhina lyanje kalishi mwanawa ongaye Mali, omuniilonga mositola muka. Otandi kupandula chinene ngele itwiithana njo madhina gatya ngawo. Otandi kukwathele chike? No, ondihole ya mukulu lyoye. Ondalukina chipuko okupopya mayuvo ganje. Chocho chili nga kuti chipala toshitatalele kunga wachaminikile nje nuwana oye. Ondinekela nokulya ndimono kanamba koye. Okwana kuspoil ongo ka princess. Se, omapopya ageshe ngono inagasimana. Okwatiwa kutya mokupopya koye nomilonga yoye simaneke edhina lya tate Kalunga. Otandi kukwathele chike? Kahewa koye Monica oya ningo mangela ndiye ndipopye nangwe. Kandayi ndichingo cho undhigu wafama. Ushugwe nhama dhanje. Kandichi kucho chike Monica ati nandiye kungwe. Owayoloka kukuye nayi. Talo kutya okwatumwa ku Monica akwetu aya kokule opo omagalikanwi kage ngalula. Omapopya gandje inage nyenga. Ochaniko chipango kuya kokule na Kalunga methimbo dika tuli paife. Ngo waya achivulika ukalino galukaye. Otodhiladhila chikano nkadhona ito Monica ulipo maka madhiladhilo ogafala kukulembela. Aye hacho ngoka se. Ondali kandidhiladhila kutya watseya ngano kutya omwe kukuhole nokwekusila konshila kano. Ochikitolongitha omito ndjika okuntumbaleka nokunlongela meliko lye alishe nakehe shoka uchina. Onde kuva nkadhona gwanje hole ya Yesu naipangele. Ondiwete kutya uhole okuuvitha lela. Se thimbo tali opene customer mweni dhategelela. Ondino kumuyakula amushe kwathela nje ulombwele nje kutya ndikukwathele che. Ambala ndadhimbwa shindendela. Penjo magadhi genu china agahempulwa okakendeko pokati. Iti onjinja e 1 kg. Ogarika no lemona. Mbika shawe imixa mumwe toinunga te. Oinunjolowele tayi kukelele konkithi dhutalala. Oyo mbika tangishi walanda natse. Esiku nali kuyambekelwe. Wow Mali, onsamane ngota Monica kuhokwa. Mwawopya naye nawa. Otene shikwandi kulombwele. Ongweke tipia kaneke nini maongereka. Ohapumbo kuipo mito. Uyunulo magade omashupi. Okuvulongana kachona na kwenye hatu achiti kuchangwe kuna Kalunga. Monica, otokomithange konyala mbala ya kehe thimbo masiku ngaka? Ano ndakanithila penyo kamwe meme Monica, otwali hatutetekelitha Kalunga mukehe chimwe. Shika kachali momonsholondo gwetu gokuthidha uyuki. Uyamba uuyuni mbuka hawo tawuti onkalamwenyo yagwanenenwa. Lyezaleko lyokombanda halo tali kutya ontimo omwanawa. Inofundwa komesho goye Monica. Galukila ku Kalunga, inekela mu Kalunga.
Ondjila ndji tolyatagula muyo paife oya puka. Okwiipombedha otshivulithe okwiikaleka kokule. Iima mbi tolalakanene osima owala. Ino kwatela ndje momiinima yoye yatya ngawo. Owilolitha mali. Ototi muuyuni wopaife oto mono omusamane ngotsho nomadhiladhilo geli ngawo. Amati yopaife kaye hole aakadhona yani kotshingileka. Aantu oya hala aakadhona yene evibe. Oto shupuko nani ngwe. Ongele nawo katya Monika lombwelele nje. Ehogololo lyoye ngwe mwene. Ngandi dhana uukalata wandje. Tegelela ndje dili 10 gwandje gomagadhi. Muti kokana koye kakadhona. Ino kala twiihumbata wafa okanono kashona. Inandala okuuva tolombwele ngeshi ndina okuninga naashi kandina okuninga. Hangwe meme mkwetu. Ngwe ino lombwela aakuluntu yandje kombinga yiinima ayihe mbi. Noali onkalamwenyo oyili momake gandje mwene. Eno nditshi kutya oshilo ndeitseya. Ashike ondali kokulyatagula mokashona nditala uunima wafa. Aantu oyendji otaya zi muuyuni tayeya mongeleka. Natse twali okuza mongeleka tuye tukatala uunima wafa. Monika inandi dhimbulula nani kutya ondeku kanitha thilu. Omadhiladhilo gatya ngaka wega kutha peni otshili. Iyalula wayambekwa shaashi owavalelwa mongeleka ndji yahumbata otshili. Eemwenyo dhaantu oyendji muuyuni odhili koshi yuupika nde inaye tshidhimbulula nokaye wete kutya otaya kuthwa uupika mbuka kule. Ashike Yesus otiithana ayeshe mboka yahumbatekwa noya lolokithwa eyeya pevululuko. Ndele ngo ulipo todhiladhila uye muuyuni opo wukahumbatekwe. Mali, onkalamwenyo kayili serious ngaashi ngwe twiitula miitya yoye. Onkalamwenyo yoye ayihe wakala nokulandula uukriste. Eyooloko lili peni, elunduluko lili peni. Omuntu owapumbwa nga omalunduluko omashona monkalamwenyo yusi. Itandi ningi tya. Ondakoko okuninga omatokolo gandje ngaye mwene. Andiikwata naa. Ondikuhole Monika chocho wete andi popi nangwe. Katushiko okuume ashike samwe inathana. Iinima mbi andikulombwele iinima yotshili. Itandi shulithapo kukugalikana. Ondinekela Kalunga tekugalulile mondjila yuuka. Amen sister gwandje gomongeleka. Aakriste mba tuli tumba totshili nena. Otuna okutonatenise tugalikaneni opo tutakamitheni omahongololo goontonda dhi Satana. Satana okuna onkeka otaningi uuyuni yikale tayi welima. Nena nge katuna eitaalo lyakola otatu shungilwa twiilanduleni. Ashike nani shono omwiigo etuteela. Shampa twayiko otetu tula mokashoko ndele takambadhala opo ketukanithe. Nokuli ngaashi sho takambadhala etukuthe omwenyo opo tusile mekano. Aakriste tutonateni ontondi ngo atukondjitheni okuna omakoto ogendji neyi. Omwandindile utupenduge nomayele twapukithwe nando okulye. Sho ntondi teya kutse nomapukitho ogendji tukwatha tuchimonemo. Tudhimbulule iilonga ye yomilema. Kuthamo mutso ombepo yokwiipukitha tsene kutya okuya muuyuni nenge okulonga iilonga yuulunde pokathimbo kayina tshilonga otatu itedhulula nale. Shino otsho omwiigo gwa Satana okutushanagulapo. Omwa tukwatha tudhimbulule uunkundi wetu. Omwa tukwatha tutseye ompumbwe yetu mungwe. Tse twakuthweko kukutalela komushigakano goye. Otshili ndjika weitupa tukwatha tuitale ongo omagano manene gaza megulu ngoka tuna okuganyanyukilwa. Tse twamone nando ompito ndjoka okuhaluka iinima yuuyuni. Shaashi yuuyuni owaleelela ngaashi omukwaniilwa Salomoni ati. Aakriste aadhiginini natugalukile ku Yesus Kristus shaashi ethimbo lili popepi. Amen.